Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Your spirit is there as your helper. He is there. Hallelujah. Glory be to God. It's a month of growth. What is the goal for the next 10 years? But we must have a purpose in life. His purpose for you Second Peter 3 verses 18. I'd like to read to us only one verse before I continue. The necessity of having spiritual growth. You have the salvation. Praise the Lord. Praise the Lord. Apostolo Manine, hekima ifofala, pehema ni mepita, hapo ndio faka osinga. Fa osinga itseni kwa pita. Tamani ba henda ba yake, ke tupule kina. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hapo tule mohe kita kwa. Muhammad mafana. Pego tanto que tal serve. O ponto final que já me maquei faz o pá. E o tal o ponto que me maquei que faz que é o pá. Ora que tem que tocar fazer não é que caca. In whatever way. Eu vou dar foto que não tô aí, mesmo que tô bem, mas mesmo que dar foto aí, o tal que me tô be faithful. Que é o che fa contorno che gli altri precchina e tamore fa futuro. Quel Otua is a God of spirit. Quel Otua è la mania, quel Otua è la fortuna, quel Otua è che toccano me che ha fa fortuna, perché tu non puoi fare che de quanto che io può fatto che de. Otua da tau che è. Otua è come tu fa dia, e hai tu una lotto che de tau.
si hoa. Tamai apostolo che dictau tolu ko ya fa tu ko ni ko ne sei kono summing it up you know the fare ta ko ni ha fa osien ko ni to ko ni hit fa osien ke ya ne ofa ke te tawa ke ya pa ni pe ki mo ni ko fa ye ni ta ki ko pe pe ya ho ni ya fa to ni na fo fo la ko ni ko to fa no mo ba man of it like what we now act. For I told from 3 different people. Hallelujah. Stretch forth. You don't they can move from where you are. If a boy can get locked up, he can move. Nothing on this earth will ever move you. Remember when I went for my dictator, the man has to follow the dictator. Tu puoi chiedere che offra mo ilo, e mo ilo che sta qui. Ma fu fuori che dictatore mo di quella, per non fu foca qua. O pa quella sta haia, o firma ella, che si non le re. O pa che awe che tieni. Ma non fa heto dopo. Kau tak mata apa kalasnya, tak mau foka mo. Pau ko ito ha, firma que asmai. Ita ita tau pe tu tau ko dope, o pau ke falam ke ho, o pau ke ai ko e ho ri ba vita ke. He can continue down because the same path. He can get pe here pe ko pa ke lu pa ke ema he hala ta tau pe fratu po ke pe, o ge me mo ke falam ke ita. More ke mama. Le pau ke falam ke ai ku pla, ke ai tau, ke ai la ta, ke ai falam la ke de ko mo oi falam ma o pau que ya é uma faca que fala aqui. Como o ego cristiano é a olho bem. Eu vou ir meio guaque mais é que cai tomar a olho. Eu guaque mais o que o detalhe é assim super negócio. Que logo de dar que depois morre fofola. O detalhe é assim. One thing you buy your salvation. Spiritual growth, but it ongoing. And you have ever done this with honey, that can know what about but how to go down my nose, because it means absolutely nothing. If the man for flag the God will have, because sin of boy need will have, then body or see soon. Begin to the mind of the time see soon, because you don't remember on the matter, remember the fool of what we have. We have a big season yet. When was the last time that the Tokama gave a fire? If I thought penny, the penny took about the Malot Mesa, the Hala Ata for a fall of the Meth, Lotoma Wike, but the Glot Mesa. That's fine. I'm talking about your personal commitment. O commitment a que comunidade, o que hori que breakfast, que formar o sino formateria. Fe o laumari. It's one thing to wake up and pray. It's another thing to spend time in the presence of the Lord. But me get out pito. How do you behave get over? Te trato de puto le re before ha. Quando vai caminhar com o malos isso, mas vai ter. Os imagina que Deus não mata água. Essa foi eu. Quando tu toma que te cala, o rabo da matou tua. Vai tu lá falar mais que daqui
iai hapu oni o ia usi. Na ko tau ki o tua ia, o pau ke tau ki i lau maari e mo. Ko tu plaki whalau maari e ia, o pau ki whamua mua, o hohori mo hokini taki ki o tua. Praise the Lord. It is vitally essential for your spiritual growth, for you to have a desire. Upokia e fia kaia ma hohori e lau maari e, ke whawhana mo tokana i kina. Whawhetaka ki eiki. Praise the Lord. O glerea si hova. O ki tau tonu e komo. Ko lerei e mai o tua me mai e ni wholofola e tau tau atai. Ko blahi loto. Ko loto ia te kai o otu koe ni ki tau whato mai. Ke iai e tupulaki whalau mari. Ko tupulaki whalau mari e a mai paya mia te koe. You don't have to tell anybody that you're growing spiritually. People will see the reflection of God's glory in your life. No need to broadcast on Facebook. No need to send a text around. No need to multiply. No need to spread any rumor. Because people see God's glory in you. For the way he morning going, kahanga te whai parparema, o ta whatongai, e tuplaki whalau maria. You know, growing spiritually, but tuplaki ka he lau maria, he ke relate e he taimi. Hame ko hina kei toko ua, he ke pehea ke urotu whoroa, ka mwodi newa tuplaki whalau maria. Hey, hame ko hina ki ai, tauna ne tau he matonu tau ne fia. E dāpia te koe whawhetaki ko tau he matonu, ka pope ke iai, a hohori me fia kaia, whakai aho, whamau me niki, whakai hoa. Hallelujah. Pe keki pehea ke ngoi whoroa, pe pehea o, wawe me whanau i au i he whare o whaifika o Pentecost, pe pehea ma pausai au i kai, e haka pesa ma tau ua iau, na moufa ma tau, o lene i nau tau iau, o ui mo tu plaki whalau maria, kau ke whana pe au ia. He kuhino nofu he paku kā, o whakakau kā, ne umo ui ka tupu hake. O mataku mahinga ke te taua kai na loto. Spiritual growth, it's not. Koe ke te peni he taimi. Hallelujah. Spiritual growth, o te peni a ho fie kai a mo hori. Pe koe meka, whamea pahu ia, koe to koe meka kai a ne hui au mo ui o lene a kina o tono, au tuku a o mamata. Koe kohu mai ko pehe